Comunidade muçulmana e mundo, inclui Timor-Leste, celebra lorong Idul Fitri. Badala reunida atau sahat, no resing hitu Hijriah. Tina reun rua rono resing neng. Hamos clama durante Ramadan, no for perdão bamalu. Presidente do Conselho Curador, Fundação Mesquita Anur, Abdullah Said Sagran, hatete o insa sexta-feira, lorong importante tebes da comunidade muçulmana sira e Timor-Leste. Celebra lorong Idul Fitri. Antes ne, comunidade muçulmana sira halau uluk jejum durante fulang ida tomak nebe awi a lorong sanur sinsia fevereiro to lorong sanur sinsia março tina reun rua rono resineng. Ia mo significado si fulang Ramadan ba comunidade muçulmana nebe awi jejum ne hamo sira reclamar no fo perdão ba malu. Satu aminnya respeto lagi Ramadan kita boleh sebut dia lagi itu bersama yang dapat malu ini amin itu boleh kita berikan di mahamu kita ingin sama dia boleh berfutur prosperidade yang boleh mai be prosperidade yang boleh dia boleh Katolik maioria 95% kami muçulmano itu ande mais dari conta muito rápido kata nação Timor-Leste ini ia cidadão quase 100% maka emosional. Dan ini significa kata kita butuh yang kita para di dia bisa biar naik prosperidade ba boris yang Indonesia. Toleransi ada kita kata Timor-Leste to agora nunca ia não havia nenhuma conflito de abração de religião. De kata itu sebelum kita itu toleransi dia itu dia tentang politik dia ambiente desenvolvimento da kita ia independensia nyalaran kita reka kata dia 2022 Timor-Leste adopta fraternidade humana Indonesia Hanesa Indonesia Hanesa modalidade yang satu fortalece também kita punya toleransi kita punya Argentina e amores kita punya nação kita fraternidade humana kata paz, felicidade, Enquanto comunidade muçulmana Timor-Leste, Antônio Pereira, HTT, celebração lorong Idul Fitri ia sentido voto de agradecer Bama Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau atas nama Tribu Muslimana Timor-Leste, Liliu Baiha Setonia, itu karena korek kata sentimento dan be fundamental ba lorong Idul Fitri dan primeiro agradece mak voto Baiha Roma Allah Subhanahu wa taala. Yang segundo, udah kita emang Roma kita sempre buat tidak contente, mak solo tambah orang yang spesial terus kami musliman be maka belebihan minoritas ya Timor-Leste dan durante ne dahalo Ramadan saya macam durante bulan Ramadan ini
ya 30 hari ya. 30 dias né. Buat nebe ambil hal hanya primeiro jejum. Jejumnya lalu jejum badi yang labele jemur ya. Jejumnya oin hira keda. Iha labele primeiro labele labele hemu. Ambil labele kuliah atema, labele tema. Ini ya hal kamnya labele tete malu. Namos iha tenser iha Hanoi mau hakar dan be tenser buat nebe makita iha liu marama koma ita dan sorti ni iha liu dan supaya apa ima sebe persija ini ya bulan Ramadan dan Halo bang. hal ba oin kan ini ba oin amin dar muslimanu kom amin minoritas liu buat nebe makam hal mereka kami queria pas ba malu nomos ba religião selo e a minha cabeça teve também durante muito Timor-Leste né nação não é nação bem ia tolerância bem makas ni for tempo Miami bele halu buat nebe asa atau amnya Hanoi ambil express buat nebe makam hak kami cara kami halu durante ne fakar kator maka agradecer barat obrigado barba malu nebe mak non muslim ya si religião selo tambah ita bel karima malu buat malu mudik mas ke ita beda religião Mensagem ba Maluk sira. Mensagem ba Maluk ini. Ani mensagem ba Maluk itu mana? Dia Timor-Leste pertanyaan kata kita menbe religião nebe minoritas. Usi baik tahu tu atkar lima ba Maluk. Kuat malam pati. At hala Saudi Arabia baik Maluk sebenarnya. Tanto itu hanesan religião olah hanesan. Tambah marong ko ita eman hanesan deh. Tambah ne buat nebe makasih tahalang sa karidadi wan rumah haremos ba maselo labil hareba ni religião be hareba katat ne mau mana hanesan ho ita. No ia celebração lorong Idul Fitri, padahal reung ida atau saat hat nulising hitu Hijriah ne, serani musulmano Timor-Leste partisipa máximo, hode reza mutu ke Masjid Anur, Kampung Alor Dili. Reportagem Gilberto dos Santos, Televisão Timor Post.